ko tahi ana ke te pō e whai wāhi ai tātou ki te mātakitaki i te whakāturanga autaia. He ai ki ngā kōrero he whakahihiri, he whakaihiihi te whakāturanga nei, e whakātu mai ana i te hohonutanga o te mohi o ngā kura e ono o Tāmaki Makaurau ki tēnei toi e kia nei ko te kapahaka. Whārau tauira ka eke ki te atamira kiri te kanawa i raro i te mana whakaputa o Hawaii tū. I kōrero a Cruise tangirā ki etahi o ngā tauira me tetahi o ngā kai whakahaere i mua i te whakarewatanga ki te ao a te pō āpopo. E rite ai e nei kai whakaari rangatahi. Kai tiki, karau kati! Kia puta te ihi, te wehi me te wana. He te tino hi kakahu mo te tū. It's been quite a lot packed in for the few weeks, but I'm excited. E ono ngā kura no Tāmaki Makaurau ka whakaari hei te pōmere. Tū ai rātau mō ngā miniti te kau marima. Mō te kura o kahurangi ki maunga whau e hangai ana tā rātau whakaari ki te haerenga o ngā tauira. Kei te kōrero mātou e pāna ki tā mātou tīmatanga o tā mātou kaupapa, ka tainoa ki tā mātou wā inaia nei. Ko te whainga nunui kia whai wāhi atu te ao tawhito me te ao hurihuri nei. It's cool to see the modern art form and our tikanga conformed into one, just to show who we are in a more Māori tanga way. Nā Hawaii tū te kaupapa nei i kōkiri. Hei tā kura te ua ka kitea te tirohanga rangatahi e ngā hunga mātaki i roto i tēnei whakaari. What underpins it all is a real spirit of Wairua Māori, from a young, vibrant, vitality, all of those like energised words. Me te aha, e whakaawe ana e nei tauira e ngā reanga o te anamata. Having something like this means that all other students get to see it. It means that our Māori can see what's possible beyond haka. E ki ai te kōrero ka kawea tātou e te rehia. Cruise Tangira, Te Karere.